Dokumentazio pixka bat egiten hasi nintzen, pixka danetatik. Fabrika ikuste duzu. Kaitz empezó con nosotros directamente en la oficina, pues haciendo todo tipo de cosas de ingeniería de procesos, de parte de electrónica, cosas importantes que nos quitaban a nosotros bastante trabajo. Ni gustoa nago, dan bastante espero nahiko elektronikoa, instalazio politiak. Puesta en marcha deritzogun arean dago, hor funtzionalidadeak eta autobus elektrikoen funtzionalidadeak martxan jartzen ditugu, bai elektronikak, softwareak. Opzio ezberdinak ikuste dituzu, ikusi nun, elektronika probatuko eta probatu nun eta gustatu izan zait. Orduan hortxe nago gauza ezberdinak ikusten, adibidez plaka elektronikoak, komponenteak insertatzen, montaje finala. Aquí normalmente cogemos con todas las modalidades, digamos, la modalidad de dual, modalidad de práctica de fin de ciclo, y estamos con una nueva modalidad este año. Gure aktibitatea dela eta salesearrek daukaten prestakuntza mota bai alor industrialetan ere gerorako gure beharrak ere izango direla aktibitate mota honengatik. Inkorporazio aldetikan ambiente ona dagonez ez hoxea, gustu batia lanean. Dena gertuko jendea, giro euskalduna. Nos suele gustar traer gente de diferentes colegios, un poco para el futuro poder estar trabajando luego con ellos. Muchos de los que estamos ya en esta fábrica hemos pasado por ese proceso. Pertsona gazteak dira, horre praktiketan enplegu edo lan mundurako inmertsio bat badaukate, gero ere inkorporazio prozesuetan ere kontutan hartzen ditugu. Azkenean aukera polita da, sartzeko entrevistak eta egiten egon behian. Azkenean saltoi kentzezu. Esperientzia ona da. Mundu laboralarekin kontaktu egiteko oso ona da. Azkenean beste profesionalekin lan egiten ari zera. Oportunidade hau nik uste hartu behar dela. Por lo que vamos hablando con él y eso está a gusto y la verdad es que estamos contentos por las dos partes. Ikasi dugun programak eta ibiltzen da pixkat horrekin lagunduta, ustez behintzat ondo hasi. Eta oso ondo ari da. Pozik gaude noski eta ondo integratu da taldean. Azkenean ikasten hastezean ja pentsatzen naizea geolanian hasi eta lanpostu bat eduki eta hori dena.